بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم nk'ibisanzwe ni Olangi from MI team. Uyu munsi rero tukaba twazindukiye ku musigiti wa Onatracom ku bawuzi uherereye hafi ya 40, tukaba twitabiriye amarushanwa twakwita amajonjora agiye gutoranyamo abana bagiye gusohokera igihugu cy'u Rwanda, bagiye gukora musabaka ya Saudi Arabia. Hanyuma bakaba bari gukora amajonjora hagahitwamo abantu batsinze, then akaba aribo bazasohokera igihugu insha Allah. Muze gukurikirana neza atape kwa atape kugira ngo muze kureba uburyo bagiye basoma neza cyangwa se basoma nabi mu kimwe muri ibyo, munarebe abatsinze cyangwa se n'abatsinzwe kugira ngo mukurikirane neza, murebe n'abazasohokera musabaka mpuzamahanga ya Saudi Arabia insha Allah. Dushimire Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama we n'abiwe n'abasangirangendo be. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakwakira iki gikorwa turimo, Allahumma amen. Naam, nkuko mubibona rero tugiye gutangira amajonjora yacu kugira ngo turebe abana bazaduhagararira mu marushanwa mpuzamahanga azabera mu gihugu cya Saudi Arabia mu mujyi wa Makka. Mbere na mbere reka nshimire abashoboye kwitabira mwese muri hano, ngira ngo mbagezeho gahunda y'umunsi uko ugiye kugenda insha Allah. Naam, turabanza kuri gahunda y'umunsi, turafata abana babiri badufungurire igikorwa cyacu mu magambo matagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yaho arakurikiraho ijambo ry'umuyobozi mukuru w'ishami rya Quran ku rwego rw'igihugu, Sheikh Al-Hafiz Nahayo Ramadan. Nyuma yaho turaha mikoro cyangwa se indangururamajwi umuyobozi uhagarariye Lajna, Sheikh Abdul Razak, atugezeho mu ncamake uko igikorwa cyo gukosora kiza kuba gihagaze. Naam, igikorwa kigiye gukurikiraho nonaha turagira ngo tumenye ko abana biyandikishije ko bose bahari, nta n'umwe ubura. Ndabona bose bahari uretse umukobwa umwe gusa niwe udahari. Buriya nawe turaza kumenya gahunda ze insha Allah. Naam, abana muri hano ndabasaba ituze kugira ngo mwumve Qur'ani neza kandi mukomeze mugire ishyari ryiza. By'umwihariko abarimu bazanye abana ndabashimira cyane, ni by'agaciro kumvira ubuyobozi mukanabishyira mu bikorwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubatiza imbaraga zo gukora kino gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mu ncamake rero kadukomeze igikorwa cyacu. Nshaba mwarimu wo mu Biryogo umwana umwe aze asomere Qur'an hano inshallah. Rashid, shaka umwana umwe azadusomere Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
صدق الله العظيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى أمرهم شرساكري كنواج محمد صلى الله عليه وسلم لتنابي ونام كريتان زام كريتلا كوزاجزكم سميرك تسبح الله سبحانه وتعالى يكو منازات زرام وان وقرآن اللهم آمين. نعم نموس rero nkuko mwabonye umuryango Islam mu Rwanda tanga itangazo rihamagarira umwana wari wese wujuje ibisabwa kugira ngo abashe kuba yakora ijonjora ryamuha amahirwe kugira ngo abashe kujya guhagararira igihugu nkuko umuyobozi wungirije Sheikh Ishaq yari amaze kwibabwira. Umuryango rero ugafata uburyo bwo gusora itangazo ugashyiraho n'ibyo tugomba kugenderaho, na niyo mpamvu haba hagomba kubaho impamvu runaka dushyira hariya kugira ngo abazujuje aribo baza kwitabira amajonjora. Ni ukuvuga ngo rero nkuko abiyandikishije umuyobozi wungirije amaze kubivuga mu kanya, abo nibo twabonye baje kwiyandikisha bujuje ibisabwa, kandi akenshi tunagira inama abarimu n'ababyeyi b'abana basoma Qur'an. Amahirwe akenshi nk'aya ngaya ya musabakati zitandukanye cyangwa se buruse ziba zabonetse, akenshi amahirwe agera ku bana bafite pasiporo. Tubagira inama yuko baza bagerageze gushakira abana pasiporo hakiri kare, kuko aya mategeko aza agonga. Turabaha urugero, akenshi imusabaka Saudiya nuko ikunze koza. Nk'ubu ngubu nonaha musabaka Saudiya izatangira tariki 6 z'ukwezi kwa 8 2026. Abantu bagomba kuba badepoje hakiri kare. Kudepoza ubundi byari kurangirana na tariki 11 zashize. Na niyo mpamvu twashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo ufite pasiporo niwe ugomba kwitabira, ko ntabwo tuba tuzi garanti yawe yo kujya gushaka pasiporo. Ni ibintu bisaba ibintu birebire. Niyo mpamvu uriya mwana w'umukobwa atabashije kuba yabona amahirwe yo kuba yakwinjira mu jonjora, kubera ko mu kanya ikizamini kirangira nibwo turata dudepoza ako kanya. Umva ko tumwemerera agakora agatsinda, ntabwo tuzi uko biri bugende byerekeranye na pasiporo, kandi byaba biri kudindiza, kandi udeporeza abandi nawe utamudeporeje ntabwo byemewe. Umva ngo rero inama tubagiriye nuko igihe cyose mugomba kuzabamo mufite pasiporo kugira ngo bashe kuba witabira amarushanwa. Nuvuga ngo rero tudatinze dushimire abitabiriye iyi musabaka asa amajonjora, dushimira n'abarimu, dushimira n'itsinda ry'ikosora rigizwe na Sheikh Abdurazak hamwe na Sheikh Mazimpaka Abubakari hamwe na Al-Hafidh Sandisano Khalid
dushimira umuyobozi wungirize Sheikh Ishaq buryo twafatanyije cyangwa se buryo yagiye ategura ibi byose. Dushimira abanyamakuru bageza kure cyangwa se bagerageza kuba basakaza amagambo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Tubasubira ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala yuko Imana we batunganyiriza gahunda zabo ndetse akabageza ku ntego zabo. Dushimira bagenzi bacu barimo Tony ndetse na bagenzi babo bari aho ngaho babaza kudufasha kugira ngo izi gahunda zigende neza. Dushimira ubuyobozi bw'umuryango w'Islam mu Rwanda bwagerageje kuba bwategura n'aya majonjora. Tubasubira ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala yuko Imana yabaha gukora inshingano batorewe inshallah, Allahumma amin. Dushimire n'abitabiriye bose muri rusange kuza kumviriza Quran, kubera ko aba ari igikorwa gikomeye cyane. Ni umwanya ubuhereza Allah subhanahu wa ta'ala, kandi uwo mwanya uzawusanga ku munzani w'ibyiza no ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Tuze gusaba ituze abana kwa ko mukanya bajya gutangira gusoma. Dusaba ituze kugira ngo turebe yuko tuza gusoza mu buryo bwihuse. Bashimire mwese rero, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala azatuzure mu bantu ba Quran. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yajya duhembera ibyo dukora, aho duteshuka Allah subhanahu wa ta'ala akatugirira impuhwe ko tuba turi abantu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Banyeshuri rero mwaje gukurikirana amarushanwa, ndabasaba yuko mwese mutuza mugatega amatwi inshallah, kubera yuko tugiye kuvuga ibisabwa cyangwa se amategeko agenga aya majonjora y'uyu munsi. Bityo rero abarimu baherekeje abanyeshuri turabasaba yuko muganiriza abanyeshuri bagatuza, kugira ngo ibiganiro byacu inshallah ibashe kumvikana mu buryo bwiza. Banje rero mpa ikaze abaje kurushanwa bose kuri uyu munsi, kandi mwese mbifuriza kugira amahirwe masa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mwese yabibutsa ibyo mwafashe mu mutwe, ndetse abo Allah subhanahu wa ta'ala ari buze guhitamo ubwo nuko mushimira, nabo Allah subhanahu wa ta'ala tandikiye irigeno nabo baze kwihangana. Twebwe icyambere tubijeje ubufatanye, ariko nanone tubijeje gutanga amanota mu buryo bukwiye, tudafite aho tubogama ahariho hose, kubera yuko tuzi neza ko inindagizo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Bityo rero kuyitunganya ni ihame n'itegeko kuri twebwe ko tuzayibazwa imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero ntatinze amajonjoro yacu y'uyu munsi turi buze gutangirana n'abana b'abakobwa, tukaba turi buze gutangira mu majuzu 15 tugakurikizaho amajuzu 30. Aha ni ku cyiciro cy'abana b'abakobwa. Icyiciro rero cy'amajuzu 15 ni icyiciro turi buze kubazamo ibibazo bibiri byonyine. Amajuzu 15 yaba ari abahungu cyangwa se abakobwa, bose bari buze kubazwa ibibazo bibiri byonyine. Naho icyiciro cya Qur'an yose bari buze kubazwa ibibazo bitatu byonyine. Birumvikana yuko uwabashijwe ibibazo bibiri, ikibazo kimwe kiraba gifite amanota 50. Ariko aya manota 50 murabizi ko dusanzwe tubikurikiza, hari hifdhu, hari tajwid, hari waqf wal ibtida, hari husnu sawt. Ibi byose tugenda tubikurikiza, ariko munyemerere gusa mvuge ku kantu gatoya kamwe ku bijyanye na hifdhu cyangwa se uburyo bwo gufata mu mutwe Qur'an. Ni ukuvuga yuko nusoma aya ugatika, ibyo murabizi ko hasanzwe havaho amanota runaka, ariko nanone mumenye ko nunasoma aya ukayisubiramo kabiri, ni ikigaragaza yuko urimo gushakisha aya iri imbere. Aho naho rwose amanota nabwo nk'ibisanzwe araza kuvaho. Ubwo byumvikana ko nitunagukosora byo naho hari amanota agenda avaho. Bityo rero turabasaba yuko muza gusoma mukoresheje ubwitonzi, kugira ngo mubashe kubungabunga ayo manota yanyu. Mwese inshallah muri buze gukorera ku ijana. Hifdhul Qur'an na manota
75, tajwid na amanota, hifdhul Qur'an na amanota 70, tajwid na amanota 20, waqf wal ibtida na amanota 5, ndetse na husnu sawt na amanota 5. Bifurije rero amahirwe masa, kandi Allah subhanahu wa ta'ala borohereze muri aya majonjora mugiye gutangira, ndetse abari buze gutsinda inshallah turabasabira ko Allah subhanahu wa ta'ala yuko bazaserukira igihugu mu buryo bwiza. Bityo rero tudatinze, ndasaba ko witwa Umulisa Agasaro Leila ariwe uri buze kutubimburira majonjora yacu uyu munsi, akaba ari buze gusoma mu cyiciro cy'amajuzu 15, akaba ari buze kubazwa ibibazo bibiri byonyine. Turamusaba rero yuko yakwegera hano akatubwira ibibazo bye, niba biri butangirire kuri nisful awwal cyangwa nisfu thani inshallah, kugira ngo abashe gutangira kubazwa bishingiye ku byo ari buze kuba yahisemo. Ndasaba nanone abarimu mwazanye abanyeshuri banyu hano, murumva yuko amajwi yabo arimo kutugeraho, turabasaba mu byubahiro byanyu muganiriza abanyeshuri ko tugiye kumviriza amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaragaze ubwitonzi. Barakallahu fikum. Media Icon Television ni urubuga rw'itangazamakuru rugamije gukwirakwiza amakuru, inyigisho n'ibiganiro byubaka umuryango, byigisha indangagaciro kandi bikamurikira abantu kuri n'ubumenyi bufite akamaro. Dore ibyo MITV ishyira imbere: gutanga amakuru yizewe kandi afitiye rubanda akamaro, gutegura ibiganiro byubaka, byigisha kandi biteza imbere ubumenyi, gukwirakwiza inyigisho za Isilamu n'indangagaciro z'ubumuntu, guharanira itangazamakuru rifite ireme n'indangagaciro, guhuza abantu n'imiryango n'inzego zitandukanye binyuze mu itangazamakuru. Media Icon Television yiyemeje kuba ikimenyetso cy'itangazamakuru rifite ireme Icon mu gutanga amakuru, inyigisho n'imyidagaduro ifite intego yo guteza imbere sosiyete. Media Icon Television, urubuga rwanyu, igihe cyanyu.